Nastavljamo dalje sa našim priručnim laboratorijama. Daćemo jedan kratak teorijski uvod. Ovo je zamišljeno kao projekat sekcije mladih fizičari učenika osnovne škole Miša Stojković u Gaju. Ideja je da se naprave jednostavna nastavna sredstva, odnosno učila, za izvođenje jednostavnih eksperimenata koji objašnjavaju osnovne fizičke zakone. Međutim, zbog ove cijele epidemiološke situacije nije nam omogućeno da ovo snimimo u školi, tako da je snimljeno kako je snimljeno. Nadam se da ćete uživati i da svi vi koji ovo budete gledali, da ćete kod vas da razvije želju i volju da sami eksperimentišete, da napravite što više ovih eksperimenta, da se snimite i delite sa svojim vršnjacima. Pa pogledajmo o čemu se ovdje radi. Provera zakona odbijanja svetlosti kod ravnih ogledala. Dakle, duhovito nastavnom priručnom laboratorija. Vidjet ćete da se delovi ove laboratorije mogu nabaviti za vrlo mali novac. Potrebno ravno ogledalo, laser koji se može nabaviti u kineskoj radnji košta oko 100 dinara, papiri sa uglomerom, možete ih pronaći na internetu ili ih napraviti sami. A ja ću vas samo podsjetiti na našu virtualnu laboratoriju. Šta je cilj ove vežbe? Cilj ove vežbe je da proverimo važenje zakona odbijanja svetlosti. Kao što znate, evo ja ću sad postaviti jedan, recimo, upadni ugao od 60 stepeni i možemo da konstatujemo da je reflektovani zrak također pod uglom od 60 stepeni u odnosu na normalu. Ako recimo sada postavim da upadni ugao iznosi 30 stepeni, vidimo da će se i odbijeni zrak također odbiti pod uglom od 30 stepeni, naravno u odnosu na normalu. Isto to možete raditi za ugao od 45 stepeni. Evo vidimo znači da je upadni ugao jednak odbijenom uglu, pri čemu upadni zrak, odbijeni zrak i normala leže u istoj ravni. Sad da vidimo kako ćemo ovo da napravimo pomoću onih naših pobrojanih sredstava, ravnog ogledala, lastera i papira sa uglomerom. Ovo je teorijski uvod, vidjeli ste ga na onoj virtualnoj laboratoriji, a ovo u donjem desnom uglu je otprilike nešto što mi želimo da dobijemo ovim našim jednostavnim eksperimentima. Cilj je, dakle, provjeriti zakon odbijanja svetlosti za karakteristične upadne uglove od 30, 45 i 60 stepeni. Kako je to sve izgledalo uživo, vidjet ćete na videu. Prijatno!